Omugenzi Jacob Rakor Oulanyah Sipiika w'Ishengero rya 11 akazarwa 23 by'okwezi kwa kashatu 1965. Owekitiinisa Oulanyah abire najwekera ishaza rya Omoro County omu district ya Gulu. Akashomera St Joseph College Laibi, Dr Obote College Boroboro hamwe na Kororo Senior Secondary School. Omwaka gwa 1998 nubwo yaza Makerere University yashomire diguro by'obuhingi. Rero mwaka gwa 1994 akashomera diguro ndijo mu biragiro kandi akahereza honka Sipiika w'abeegi. Omwaka gwa 2021 hona kesimba kujwekera abantu ba Omoro County atine kigombe cyone cyayegamire. Omu 2026 kesimba tiketi ya UPC kujwekera abantu ba Omoro County konkati yabasa kusinga karuru niko kuzo mu kibina cha NRM mu mwaka gwa 2028 ahi yakozere nka chairman w'akakiika kabire nikaburiza hanshonga zita kariya katari ka Kiseko muri Kampala. 2021 hona kazo mu parliament ya mwenda rukujwekera abantu ba Omoro kandi akahereza onko muhwezi wa Sipiika w'Ishengero bw'irobwo Honorable Rebecca Kadaga. Omukwezi kwa katano 2021 akasinga karuruko bwa Sipiika kabire ketabirwemu Honorable Rebecca Kadaga wabira Sipiika bw'irobwo hamwe na Honorable Semujungando munyishengero wa Kira Municipality. Honorable Jacob Oulanyah ya February 20 by'okwezi kwa kashatu 2022 omwihanga rya United States ahabire natungero bujanjabi kandi amakuru garangerwa mukuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwe. Nka TV Western twendeze omugenzi Jacob Oulanyah cyumuro cyo businge.